Evo već punih 20 godina komedija Peđe Bajovića drži taj neki duh Jugoslavije. Pa nema šanse da ja njemu reklamiram turneju za 20 godina. Za 20 čega? 20 godina čega? Pa ću da pogledam kako mu ide. Pogledajmo zajedno. Peđa, kako ide? Dokle si? Nemojte ljudi, nemojte. 20 godina stand-up. To je ludost. Kao i masu stvari koje traju 20 godina, očito je to dokaz kvalitete, tipa Asadov režim, Putinov režim, sjevernokorejski režim. Uzmite na more samo, nek ne dolazi u naš kraj. Peđa Bajović je od pre 20 godina pa do sada stariji 20 godina. Jesam li upravo čuo 50 fora u prdežu? Jesi, čuo si, ali ko ti je kriv što nisi shvatio da je to zapravo traktat o filozofiji prava novih demokracija. 20 godina karijere. Na tomu dodaje godine života, jednom nogom u grupu gleda u ženu, nenormalno. Stani! Peđa Bajović nastup njegovih 20 godina kao regionalno nešto. 20 godina svoje stand-up karijere, što svi možemo da se složimo, je 20 godina previše. Kaka nam luje za Peđa Bajović. 3 predstavi cijel život, 20 godina, bambar, jedno to isto. Govori da mu je ovo posljednji put da izgodi ovaj svoj best of i tome slično. Što je istina. Ne zato što on to ne bi više izvedio, nego zato što će vjerovatno umrijeti. A svi vi koji zaista hoćete da ga vidite, neka vam je Bog u pomoć. Ni Bog ve kaj najbrž, ne, ampak on je dober človek po duši, nekje globoko, no to duši je Peđa zares dober človek. Stand up Peđe Bajovića. Turneja, ne znam odakle mu pare zove. Hoćemo ići. Koji Peđa, ovaj stand-up, jel? Daj, molite, nemoj se bavati, to viš da se tuširao, evo te kakav Peđa. Pa frajer dosta ko proljeve. Nisi normalan. Da nije Peđe Bajovića, ja bi se još bavio stand-upom. Ovo je kratki tutorial kako popiti čašu vode. Dođite na njegov nastup, a i ne morate jer on je veliki profesionalac. Njemu je sve jedno da li nastupa u nekom kafiću za 5 ljudi ili u pozorištu za 6. Je li moguće da neko hoće da gleda Peđu Bajovića? Vi kad smenjate го продолжува животот, да кај Пеđа на наступ остануваш на исто. Ништо не ти се продолжува. Џабе губиш време. Izbjegavati u širokom luku. Nema na čemu. Izvini, Peđa. Mislio sam doći, ali ne mogu, nešto me želudac. Kad me je nazvao i kad mi je rekao za ovo, pomislio sam, Bože, 20 godina karijere, šta se sve naziva karijerom? I kako vreme leti, izgubi čovjek 20 godina. Čovjek koji je nastupio u više od 50 zemalja, 100 gradova, u većini tih gradova je nastupao samo jednom. Vi zaključite sami zašto. Nemoj ići na njegove nastupe, ne bodri ga. Jer inače nikad neće stati i tako će ga gledati još 20 godina kao hoda po svijetu. Ima još jedan problem, nemamo publiku. Imaš i publiku. Bravo. Dovodiš ljude. A ne, ti si sebi publika. Zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu. Da posjeti turneju povodom 20 godina karijere Peđe Bajovića. Ipak je on jedna velika inspiracija za nas komičare. Od prvog trenutka kad smo ga vidjeli na sceni, pomislili smo, pa hej, bilo ko može da se bavi ovim poslom. Ako on može da bude komičar, zaista bukvalno svako to može da bude. Ja bi rađe bio zatvoren u sobi s 50 golih žena nego išao tamo, mislim, ili koja god ti je vaša verzija pakla, jel? Demo je testosteron kao Jugoslavija, porodica, muzika, filozofija, brate, ako ćeš filozofiju idu, piši Sanu. Nije smešan, mislim. Šta mislite o Peđi Bajoviću? Evo te, njegove šale su profesionalni MMA borci i bore se koja će biti lošija. Zašto nisam ostao kući masturbirat? Ja bih inače došao na ovaj show, ali sam curi obećao da ćemo gledati Iron Man 1 i 2. Ja sam bio, ja moram na Peđu, a ona je bila kao, ali obećao si, tako da... Sad si neki pacifist, mir, ovo, žderi maslačke, djeca cvijeća, smradčina jedna. Kome prodaješ te fore?
Ekipa, čujem da Peđa Bajović ima neku turneju, opet, još jednu, više ne znam koju. Pa čovjek ima više godina karijere nego što mu ljudi dođe na nastup. Dođite da proslavite s njim njegovih 20 godina karijere, pogotovo ako vam je loše u životu, jer vidjet ćete da ima i gore. Često vidite u publici, ljudi se zgledavaju i pitaju jedni druge, jesi ti skonto ovo što on rekao? Jesam. Jel ti smiješno? Nije. Što ovo mi gledamo? Ne znam. Bio je školski kolega od Gavrila Principa, on je star ko Biblija, a tada je Gavrilo bio smatran za normalnim. Pazi, Peđa Bajović, znaš kao, one man show. Kod njega je samo one man. Tako da kupite karte za njegov show i uvjerite se zašto jako dugo kruže glasine da je hrvatski stand-up cringe i otpratite tu pojavu u zaborav tamo gdje i pripada. Drži taj neki duh Jugoslavije, samo čekaš kad će da se raspadne.